Okay. Yeah man. Okay, kote wakagome kumile kuchana Dr. Hussein Media so akusoma mabere mino mwebalo kuyiya mwebalo kutetenkanya bana mwebalo kutwenda Dr. Hussein na Amina banange je mukoma okubanga mutwenda twena je tukoma okubanga tuleta ki ebyakabi. Yeah man. Muganda ongela musa kukubawuliza bachana Dr. Hussein mu lulimi lwefero nalone olwuliranga lwa atamu. Yeah man, naye nga kirisya abaye muri fiti. And it's your boy relax ya man. Nganzo wano wa Dr. Hussein obanga ndogere na lusoga nganje wano wa Dr. Hussein kubaniza okwogera uganda ate nayo cha. Twayo cha boche. Nidi wano wa Dr. Hussein mwana ali kuile bange empya akaye kunegezamo okundita. Wabula kwe chintu changa internet eribala challenge dindi challenge diri bala. Iwe nokubandi kanonye kwa kasada kano amani gakasada ngabulamu. Ngabulamu ebyali yalite. Kitufu akasada wekatali. Kuba akasada kalumuna kamani waloke tulina konga musada kyakasinga kali bali mu banji abasada bali wanene lwakuba nti ndoza ni wota soka no chekera wa gwembo namba ndibo na Dr. Hussein anga mukoba mutabo kuyeye tuliyo tuli fit Justin chiche akabira ako kakubendonge na kudino kafuse ensonga ya ilala titukafuluma na fuluma tulija kuli yako la Lwemba studio eri waka ya makola go gakulege ofune itido ile inuma Yeso konkobereko aikole lyombulio na lisolo kulega lyakubuza emirembe litia odi emirembe do banado ngoli ezo kwebonanga niwo mutabani wa studio katoni mutabani wa mwavu ebirozo bibana bidia uonga Dr. Hussein obwavu binzo okuluma wengira mirango za moyo olukumi bakugemye mu nakakono wabona ko bula mubutere ile buli kimichi we wakuba plan ya daido ni lero wabona ka chaigulo chibisemu kayo kali kulia ngabuli kimu kitadaire ngabuli kimu kiri fit sente olibonanga munso odirimu osegeiro ngoboneza choli kwetaaga akamalo oguluma kole tovo yagana omuntu nga akakubyemu ko bani osemu uko omagana nga ali mumbeera denga ali nga tenda kumenekata na osegeiro aba ali mubiroto bye nga ali kubona osegeiro ali kubona chaja aba mmeisa ate nga ali kibona ka kiri mu obwiro yamani kati omuntu omu wakumagezi kiyena aba mukakola sawa na katugeze ngo alinafu bwire kyobuli nokukola obo iro gwingira sawa 10 ko gwingira sawa mukago gwemisana paka sawa 10 edo obwire ovemo tenduke yoja kubona obulamu bujja kuchuka okukola era tukola kuba abayeye muli bayiribi ifatu yiribi era tuyiriba kubanze ngema sepishidange naja na atembeya mwenja netembeya sepishidange mbala nti njire sawa ndala yencho sawa mukaga ndikwira malo okulya lanchi ngwingi okakume mpaka 10 nguvamu 10 ate nakira sawa ndana aja nakola so koine omukulu oyo ali ku order nga unaka nti ku nation waliwa sawa ya bakanti kate sawa ya kukaluma sawa ya tia kukaluma mukaveko ni mwene wezula bwezule cyo ino okutegera obonake woli toli concerned wa mwene oyo nula kuba echife chitengira mu civilian police weteida kuba niwe mwene wezula bwezule oti ekituvu kansinga nga ito timbala ndiye no njisinga omwana onampe ekitwalo mfunamu ndaji nunulanga Joka musolo singa mwebanga kali Dr. Hussein ize niwe basimu yange nji kusingira wampa 5 naja nafuna tulu endala wali reality daddy katulacha ngazo nenda byokusinga ambitanga nadala mu mifazawo tubisinga ino nga nadala yala diri tukubaye kuba ntiditera tukuba tujato wayi amaina nelobozi bande ta relax out aye nation ayo ena kudomwezi nga mwendo gwo 8 titukwenda tunonye emboko olisegera kuba mpera ati blaza ne tutakubona yububonne ne tutakubona yububonne tete wani no ku paradise sport ya town tulikwenda akola chafayo tulikwenda kano kaidinda kano tukafuka security area yaye security kayena icho ni wajibu za security area atolona ko tuli gulumo kumalena kuisa tuke chivulu kibulayo na kuisa tukatutendo katulirumamira kubasondera busungu nakukuma kumati yoja kuwulira bwandi gomo katida police aida yeye wachongira mu chivulu oli mutawuni olikola muchi wacho batoja kuingira so kolinde mulijana kuchaguwa mu abantu alwachi toli ku chivulu ti kuchagwa kuba kubamba okulwachi tibali kuingira mu chivulu kati mutawuni mwidino olikola muchi koledi mulimu echivulu cha champion of champions wacho batoja no ingira chivulu motosudi yeno bro ayo tujja kuba nebe Dr. Hussein ngaye ngamena neroboze bana olwembo ba munamba challenge mu okuingira tuikuingira imeka ye okuingira ordinary ya metu waljit ebiri
VIP emitwalo 5 etebe emitwalo 3 wabaawo na 5 ndina waneno enamba ya yeye Isa Soja Mafia boss papa kasoke mubuze Isa Soja yaman otumita papa agulo omuchere kasoke munonye mu waneno soke tumufune mpola waneno wedi nenda nasolo kubanga ntegera bulungi niko namubuza olunako lw'ekivulu abantu mwidinda bona muli bakumira waye ku Paradise Sport okuba safe ne tukwagana mbundi kwembase ne kukuimeno kali akabala bagabera galaga kabala kagaze kakole kubukole olunako lw'ekivulu kiriyo nga mwendo gw'omunana tubagane kubwagane nga eri ebale likola mama toli gumunano ndi ndiro relax oja kundagana katoli na kuntegeera nga nkubita naku koboti waja manini bana abamaje ngani we toli kuntegeera ata niwomba ile ko chopo ninga ngatu kubya idembo ko ndi nga bwakoze bubi okay kasolo kubanga nkona kuwano ku mafia mwene mubuze ekivulu kino tukisuubira muki aman uno nolwedde ali ku katusabe wadi mafia na kudino so muli ku channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga ndo babbo ko bota mugana wange omukulu owansonga ku nsonga oli ku channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga live esebo lata olunaku olw'ekivulu waliwo ebbala gy'okwikirizibwa mu idindo okukola obabe yena inagezaku okutawo embe okuleeta oidibala muna nebusoga ntuduwanga musebo omuntu aba n'ekivulu ebusoga wano anje ife tubaleka bakola emyaka n'emyaka nga titubataku titubavugana tukikola ki ole yamwana idayatawo ekivulu olunakulala beda besigula baleeta omwembi ati kyakunga kodi biki nze okulunakulamu kw'ekivulu ebala nayo na endo kubona ko ukakasaku ndikwenderete ku mwembi ndindala no kulunaku lwange olwasho ebigambo bijaba bitono okusinyanja ko sabi kwa ndalaga ku baladano nje wakesigala waka yaman mboku omuntu okutambula mu idinda esawa 3 nga yazira tiketi mujakola mutya yenga azaka tiketi yengo likukola ki obona government yakola kula yakuba ati kiri kwendesa wa ina muntu atambula bawulirisa government kati olweifa abakolera government mama zidoza abantu ena kwedo mwezi nga imeka nga 10 imeka Aina bulomwezi nga mwendo gw'omunanda. Enjira akapande kasoma location ni Paradise Sport idinda. Amina. Yamanje loza ati abantu bange batuwagira Dr. Bola yako batya. Wo wala mu abana tujja kubanga era tuba inonola. Wedi nina ono mwana avire ku kabire eyo nakati nsoke mbuzo omukulu kubanga ndoza nte bigambo byali kwogera byakuwakanya. Muna abana bogere nsonga ku nsonga niwo wabakoba. Amina. So yo no mukulu mafia boss akobya nti okukwagana kuluna kulw'ekivulu sawe inango oli kutambula mu idinda ngozira tiketi eraga nti obero oli kujja ku Paradise munango lijja kubanga onyereka sawe ina era yawoninga ebala yona ejo okukola kuluna kulw'ekivulu oluna kulw'ekivulu obairo oli kola ki mukolanga kyokuleta abembi kuna kwedindi okuleta ku oluna kunga ye nation yetegeike anti bakubati abasoga mwenda abo nakujja kubona the real way atege so obugambo obusembayo otuwe ku namba eyesimu ni music ojayaganibwa music wange buli wa mwaliwo yaman buli wa mwaliyo erota mu Rio Rax REALRAX ate ku TikTok nebirala ebyo enamba yange eyesimu 0753 64 4505 ewe abagala bali jasombo wewe ate mbete gaino ayo obuza sente totawana nga tosobola agula bombardier ya mitwalo 2 ya makola togeza kutawana ndeka mona kuyange ntegere kwenda kalumye kuba kulamba kuba zireta kalumye titenduka kubulira omukazi ni mira kye kikusingira zenso kakulya miramina aloza ku mukazi kubanze niwe ntagulumye titenduka kubulira ntenduka ku suminti
owuliranga ali ekitatereere nga tiri fiti nga nenda katisi wemba tibikoze kino govu kiningire kubwa mubiri muno okuyonka mweno kati nze wemanga nenza okwega akantu ako kintwalire na kwemeka y'okukeega kinzo obutakutwalira waire dakiika ejasa okwekontolinga bayinza owulira Dr. Hussein alumika afulime mu Saudi ate olumukire kubigere isegere jire oli kubigere blaza choka wano okuva idindo kutoka Kampala mama awo manga adoze obudoge mudaje endala era buli omu aje akwetanira olw'entambulayo so munange nonge okwanga kutegeza aba Ivan Furniture baganibwa mpumude so lokubanga batukirira batunde bibade ku bei ensamusamu bali kutegeza mu Christmas singira nabo enumba ye yakaya kane atenga munange Ivan Furniture deliver ajikolerera la mwidinda rawuni mwidinda totola wera 5 so akuwa abana bajja bakusibira byobo oguze ewuwe oba kitanda ajja akikusibira yavayo nga tomusaswire bamweta Ivan Furniture ayaganibwa jinja kuibiri ngona terotuka empumudera akalo baketa mpumude nga akava kwa Arushafa mutukire osolo kubanga ojayo zina kankolemo kwa akaba lasta woyo